با تازه‌ترین تحولات تاجیکستان و جهان شما را در برنامه اخباری آزادی آشنا می‌کنیم. سلام بینندگان عزیز. موضوع امروز 1 اکتبر از این قرارند. برفی اولین مشکل‌های کهنه را آشکار کرد. ساکنان گرد و اطراف دوشنبه به زمستان آمادگی کافی ندارند. 35 سومون نرخ انگشت یک لیمچه‌ای که 3 بار استفاده می‌برید تمام. از محبس به جنگ اوکراین زندگی نامه یک توجیکی که در جنگ در اوکراین 4 دفعه مجروح شده و بعداً به فرار از روسیه مجبور گشته است. 58 نفر وقت ما از زندان رفتیم. 58 نفر زیاده 4 نفر یا 5 نفر ما زنده. و جنجال در ازبکستان. کی به دختر مکتب خوان در طرفخانه شبانه ولایت اندیجان کار داده است؟ هفته جاری در تاجیکستان اولین برف در موسم امساله بارید که از نزدیک شدن فصل زمستان درک می‌دهد. با سرد شدن هوا، گرم کردن خانه‌ها نیز در اکثر منطقه‌های کشور به یک مسئله مهم تبدیل می‌شود. ساکنان امسال هم مثل سال‌های پیش نیروی برق را با محدودیت می‌گیرند و انگشت و هیزم و تپک ذخیره می‌کنند تا زمستان را پس سر کنند. اما تا کجا مردم توان ذخیره کردن را دارند و به زمستان چگونه آمادگی دیدند؟ همکارانم علیشیر ظریفی و امیر ایسویف در این باره گزارش دارند. اذیت میکشیم، سوید نیست، چایم در دیگ میچونیم، سوید نداریم. این زن برای آمادگی به زمستان کمی هیزم دارد ولی تا حال انگشت نخریده است چون گران است. قیمت شده است، نمیرسه. این خانمونم ساز نیست، یگان زیادی کده نمیتونیم. گوداکو در مکتب نمیتیم، لباس میخریم، با کمره نمیرسونیم. خاک چنی زورمون خواهد چی کدست. اون سال زمستان دراز شد، به چی ماندیم؟ خنک خوردیم، خنکی بود عذاب کشیدیم. گوداکو خنک خوردن، کسل شدن، کمر نداشتیم، خیزمون تمام شد. همین ماهای فوریه دوجه تمام شدگی بود، اذیت کشیدیم. در محل زیستی آنها ساکنان حالا شبانه روز تا 13-14 ساعت برق ندارند و هرچی بیشتر برقشان را قطع کنند همان اندازه زودتر ذخیرهشان تمام می شود. عبدالمطالب خادیروف برای به مشکل پس سر نمودن زمستان پیاز و کارتوشکا ذخیره کرده تامین خوراک چارواش را نیز به نقشه گرفته است. انگشت برای زمستان ذخیره کردیم. این انگشت‌های عینی خیلی چیزی نقض می‌سازه، هم ارزان برای خود ما ده. چه خیلی وای می‌خری 4 سوم قرغیزه، این 130 حاضر داده است. یک گوداره می کنجره اینا خیلی ارده چیز بوده مغازینده جو بعد نون کوکو هم مایده شده میشه علفو خونه ده پایا مایا هم که ذخیره کردیم. بعد کمتر حاضر کارتوشکا خریدیم، مثلا 100 کیلو پیاز هم ارزانه که کارتوشکا هم حاضر 4 سوم 4.5 سوم. خادیروف میگوید ذخیره کردهشان تا کی میرساند، بعد چگونه آمدن زمستان هم بستگی دارد. در زمستان گاهی ساکنان دوشنبه هم مثل دیگر محله ها از مشکل برق یا نظام گرمیدهی نگرانند. اکبر یعقوبوف در یکی از محله های دوشنبه به سر میبرد و حالا به زمستان آمادگی پورا نگرفته است. این کم است. خیلی به هر حال یک زمستان اینجا باید پر شود که یک زمستان رو بروریم. در گوشه از حولیش هیزم جمع کرده است که به قول او تا نصف زمستان نمیرساند. میگوید در سردی ها شدت برقشان پست می شود و زوری پیچ های برقی به گرم کردن منزلشان نمی رسد. زمستان برق کم می شود، مثلا سوس می شود چیزی گویم که قواش با زمان خاطر ما مجبور میشیم که مثلا یک انگشت هیزم دریافت کرده مثلا گرمی را چی میگن مهیا کنیم در خانه ما. وی امیدوار است که امسال مقامات به مشکلشان توجه بیشتر میدهند. در شهرداری دوشنبه با وجود تماس‌های به تکرار ما شرح ندادند که چه آمادگی به زمستان دارند. در تاجیکستان ستاد جمهوریوی آماده نمودن بخش‌های اقتصادی و اجتماعی به تیرماه و زمستان عمل می‌کند، ولی نتیجه کار آن نه همیشه برای رسانه‌ها معلوم است. همصحبت ما اکبر یعقوبوف نمی‌داند چون این ستاد برای زمستان گذرانی به آنها چه کمک کرده می‌تواند، ولی راه حل مشکلشان را در پایین آوردن ارزش مواد سوخته می‌داند که با دلیل گران بودن تا حال نخریده است. ما کانهای انگشت در همین مثلا تاجیکستان داریم.
ба он хотире ки охир ҳамин чизе ки масалан гӯем ки аз худамон ҳаста агар имконияташ боша ҳамунам арзон шава барое ки то 45-40 сомон 35 сомон нархи ангишта як лимчае ки 3 бор истифода мебарӣ тамом. эҳтимол меравад зимистони имсол сардтар аз гузашта бошад ва ин хабар сокинонро бештар нороҳат мекунад. рӯ меорем ба мавзӯъҳои дигар. Як маҳбуси собиқи тоҷик ки ба ҷанг дар Украина ҷалб шуда буд, аз Русия фирор кардааст. Исмоил Расулов, зодаи 26-солаи Тоҷикистон, мегӯяд моҳи июли соли 2024 зери фишор аз маҳбаси Челябински Русия ба ҷанги Украина фиристода шуд ва 4 бор дар ин ҷанг захм бардоштааст. ин маҳбуси собиқ ки нахост маҳалли феълӣ буду бошашро ошкор кунем, гуфт замоне аз Русия фирор кард ки дар пайи захмҳои зиёд маъюб ва корношоям шуд, вале бо ин вуҷуд мақомоти рус ӯро ба ҷанг бурдани буданд. ҳамкорам Мумин Аҳмадӣ бо тафсилоти бештари ин мавзӯъ. 58 нафар вақти мо аз зиндон рафтем, 58 нафар зиёда 4 нафар ё 5 нафар мо зинда монд. исмоил Расулов, шаҳрванди 26 солаи Тоҷикистон, моҳи июли соли 2024 аз маҳбаси Челябински Русия ба ҷанг дар Украина бурда шудааст. ӯро бо иттиҳоми маводи мухаддир соли 2020 боздошт ва 9 сол зиндон карда буданд. худаш айбномаро тӯҳмат медонад ва мегӯяд зери фишору таҳдид ба ҷанг рафтааст. ӯ то боздошт таксиронӣ мекард. зиндони ягумра ёки ҷанг. онҳоро пас аз тамрини кӯтоҳ ба Курск фиристоданд. он вақт артиши Украина дар посух ба таҷовузи Русия моҳи августи соли 2024 вориди вилояти Курски Русия шуда буд. исмоил дар як соли ҷанг танҳо чанд моҳ дар майдони ҷанг буд, зеро бештари фурсаташро ба табобати захмҳои дар задухӯрдҳо бардошта пушти сар кардааст. ӯ 4 бор захмӣ шуда, ҳанӯз осори захмҳо дар баданаш намудоранд. дар он ҷо ман маъюб шудам. сеюм бояд дуюм гурӯҳи маъюбиро медоданд, лекин сеюм гурӯҳи маъюбиро додану дар ҳамон ҳуҷҷатҳо навистанд ки мақсад временно негоден к военной службе. ҳақиқати ма уже ҷароҳати вазмин бардоштагӣ будам, дар арогатсияи маъюбиро мегаштам, лекин аз ҷанг озод мон накардам. исмоил аз Русия берун шуд, чун дигар намехост ба ҷанг равад. баъд айбан чанд ха гузашт ки маро даъват карданд. гуфтанд агар навии туро розиста мекунем, хубаш ки мақсад биё ба вазифаҳои частаву вазифата иҷро кунем. исмоил ки намехоҳад касе макони зиндагиашро бидонад, Русияро танқид мекунад ки ноодилона маҳбусону муҳоҷиронро ба куштан медиҳад. ин маҳбуси собиқ қисса кард ки дар майдони ҷанг ҳеҷ гоҳ бо сарбозони украинӣ рӯбарӯ нашудааст. мо одамкушини мо одама дидагӣ нестем дар ӯ ҷо. мо ҳаво фақат дар ҳаво ҳамон дроно, квадроткоптер бесарнишино, мушакҳои ҳавоӣ ҳама мо мезананд, намедонем вай ай худмон ай тарафи моро мезананд ё ай тарафи Украина мезананд, мо намедонем. мо ҳозир ягон одам, ягон хахола, мо ягон украинца дидагӣ набудем. противникам ки дар рӯпаро мебуданд, мумкин ки ма автомат худмо мепартофтем таслим мешем. русия моҳи феврали соли 2022 бедалел ба Украина ҳамла кард. аксари кишвару созмонҳои ҷаҳон Русияро барои қатлу куштор ва овора кардани миллионҳо украинӣ таҳрим карданд. русия ҳазорон маҳбусро аз зиндонҳояш низ ба ин ҷанг ҷалб кардааст. радиои озодӣ дар бораи беш аз 100 маҳбуси тоҷике ки дар ин ҷанг кушта шуданд, хабару гузориш таҳия карда буд. шумо барнома ахбори радиои озодиро тамошо доред. дар Ӯзбекистон нашри аксҳои духтарони мактабхон аз клуби шабона ҷанҷол барангез шудааст. расонаҳои ин кишвар аз ҷумла Подробна ӯз навиштааст ки раёсати маорифи вилояти Андиҷон ба акси яке аз ин духтарон ки дар саҳнаи клуби шабона бо либосҳои нимбараҳна рақс мекард, таваҷҷӯҳ намудааст.
таври муайян карда шуд ӯ хонандаи синфи даҳуми яке аз мактабҳои вилояти Андиҷон буда ба ҷои дарсхонӣ дар клуби шабона ба ҳайси рақоса кор мекард. назари худи ин мактабхон ба иттиҳомоти мазкур нашр нашудааст. ҳамчунин маълум нест ки масъулини клуби шабона ба ҷавобгарӣ кашида шудаанд ё не. тибқи қонун онҳо бояд сину соли муштариён ва кормандонро тафтиш кунанд. ҳафтаи гузашта дар душанбе ба дари 17 клуби шабона қулф зада шуд ки ба гуфтаи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ берун аз реҷаи корӣ фаъолият намуда шумори калони муштариёнашон бо корҳои ғайриахлоқӣ машғул буданд. назари ин муштариён дастрас нашудааст. бармегардем ба Тоҷикистон. солҳои ахир нархи ғизо ва бахусус қимати гӯшт дар бозорҳои ин кишвар боло рафтааст. вале дар бозорҳои марзие ки миёни Тоҷикистону Афғонистон амал мекунанд, вуруди маҳсулоти гӯштӣ ва чорво ба ин кишвар маън мебошад. зеро имкони ташхиси он аз лиҳози беҳдоштӣ вуҷуд надорад. ҳамкори мо Маҳмуҷон Раҳматзода ки аз ин бозорҳо дидан кардааст мегӯяд ҳоло мақомдорони маҳаллӣ имкони ташхис ва вуруди ин маҳсулот аз Афғонистонро ба таври ҷиддӣ баррасӣ доранд. бозори муштараки Тоҷикистону Афғонистон дар ноҳияи Шамсиддини Шоҳин. дар ин бозор тоҷирон аз ду сӯи панҷ молу кола ворид мекунанд, аммо фурӯши маҳсулоти ширӣ ва гӯштии воридотӣ аз Афғонистон манъ аст. давлати исломии Афғонистон гуфт ки мо кафолат дода наметавонем. инаи тариқи дар мо байтор корбарӣ мебарад дар нест. мо ба прагӣ манъ кардем маҳсулоти гӯштиву шириро ё ки моли зиндара умуман ворид кардаша манъ кардагӣ. ҳоло дар минтақаи Кулоб ду гузаргоҳ ва як бозори назди марзӣ фаъоланд. гузаргоҳи Кокул дар Фархор ва гузаргоҳу бозори назди марзӣ дар ноҳияи Шоҳин. ҳоло соҳибкорон аз мақомот хостаанд то иҷоза диҳанд ки аз Афғонистон чорвои зинда ворид кунанд. ин дархости соҳибкорон қабул шуда мақомот дар назди гузаргоҳҳо нуқтаи махсуси беҳдоштӣ сохтаанд. дар ин нуқтаҳо чорвои зинда аввал аз ташхис гузашта сипас вориди Тоҷикистон мешавад. ози аллакай сохтмонш давом дорад дар мавзеи Кокл, Нижни Панҷ. ина ози бо ҳамуҷодан ташкил мекунем ҷои махсус ки соҳибкор харидорӣ мекуна. чорвои зиндарамо дар ҳамуҷа мутахассисо дорем, ҷудо мекунем, 20 рӯз карантин мегзорем, чорвора хунша месанҷем, дигар намуди эмдороша мекунем, баъд анаки ба прагӣ иҷозат медиҳем вориди Тоҷикистон кунем. дар рӯзҳои аввали кораш дар бозори марзӣ дар ноҳияи Шоҳин савдои гӯшт ҳам дида мешуд. афроде ки аз ин бозор гӯшт гирифта буданд гуфтанд ки гӯшти гӯсфанд 50 сомонӣ буд. ҳоло дигар сокинон мегӯянд ки гӯшти фурӯшӣ дар ин бозор дигар ҷой надорад. бузоршон ҳаста афғони бузор 3000 стандарташ ҳакҳош ҳаста 5000 10000 уякаш дилеса шир дорака баъд гӯштоша маҳзина гӯштоша маҳзина. ҳукумати Тоҷикистон барои воридоти чорво бо Покистон Афғонистон шартнома бастааст. ҳар соҳибкор бо доштани ҳуҷҷатҳои зарурӣ иҷозаи воридот ба Тоҷикистонро пайдо мекунад. алҳол маълум нест вуруди чорвои зинда аз Афғонистон ба нархи гӯшт дар бозор чӣ таъсир хоҳад расонд. бисёриҳо хушбинанд ки агар ин кор дуруст ба роҳ монда шавад, ҳатман нархи гӯшт поён хоҳад омад. ҳоло 1 кило гӯшт дар бозорҳои минтақаи Кулоб 95 то 110 сомонӣ арзиш дорад. дар зимн бино ба маълумоти оҷонси омор дар Тоҷикистон нархи маҳсулоти истеъмолӣ 2% афзудааст. ин оҷонсӣ бо нашри маълумоти зерин гуфт нархи гӯшту сабзавот ва равғанд боло рафта айни замон баъзе аз намудҳои мева ва маҳсулоти ширӣ арзон шуданд. тағйирёбии нархи маҳсулоти мавриди ниёзи аввалия дар ҳолест ки сокинон пайваста аз маоши каму нархҳои баланд дар бозорҳои кишвар нигаронӣ мекунанд. бархи иқтисодшиносон мегӯянд афзоиши маош дар Тоҷикистон бо сабаби таворрум ё инфляция зиёд эҳсос намешавад, чун арзиши молу маҳсулот ва хӯрокворӣ дар Тоҷикистон пайваста дар ҳоли боло рафтан мебошад. дӯстони меҳрубон, расидем ба поёни барномаи ахбори озодӣ. сипос ки моро ҳамроҳӣ кардед. дар сомонаи озодӣ.орг ва дар фейсбуку инстаграм, тиктоку телеграм ва ютубу икс хабарҳои бештари моро бо аксу видео метавонед пайдо кунед. барои 2 рӯзи оянда ба шумо истироҳати хуб мехоҳем. худро эҳтиёт кунед азизон ва худо нигаҳбонад.